Kongina kuni ati mubunge we Kuro Karambo ile minority ya Karibe Gembe kuwatana jarotira ibakurwana na wangele kubwa makarika ya ndo chekimombire huwatani Kenya na nyawenyagia bwana nini kiwendo. Ariti Mario kaita karakwe ya na kegena kia gafki kundi wadini ya maua adhiroga itina antobocho ya bratu utariru mwadikiwe tuande to Dennis Mugedi. Akinyite nturene mwanya gishone kya ubunge kya Igembe South kuria ajene chekisia mbesa kiri ikundi bya matura 1100 Murungamiri we Kuru Elizabeth Karambuka ile miana menereti mitu ya gender based violence iria ingite ku kauntine irio yaka kugwato Kenya na twana twari kunyangwe kiwendo ndwasie kimishi mantu akwathira jaritia jarui na John omuntu onthe inde tijatirwa atongeria aki mutiraimo kwekana karare ya makuru rare zanyo ketano amantu jonye bebe yato muno ende buwa kwe na tongeria ariwa ku kauntini ya Meru nyakuri na gikaro kira thirikari yakite kya gutuga ntwaka na twana twari baria bari ugwatine indi na ruru anyura polisi na kinya atongira makanisa na njuri ncheke iboko kimaguru gutungatira thina iji ntukira kikura nato turi a Meru tutiendete aibo na riketha mwari akugwatwo inithe kana imutano ngina kana anko kana inya mukuru ntura kana nthaka tukagwa itukire nuntu tukwenda ibo yumara na ndio ni thina yetu na nio kwenda kuthiria thai na nio kwenda ku create awareness buge tugakira kaire tugakira nyoke thoro tiomba gwita polisi wengwa no wire muturo gwitikia mutore mami bera wari imagine na bakarega na mantu jau bakagwo ijatiriria ende mantu yatibwiri kuthirira au ituchiomie twarie tukashirikiana na polisi kenda mtu eta kuthitanga twimenya mbuga mwana uyu agachoka bwanja na ambiria kuthulimwa ambiria kurwa inya nkoroki kainya kuingwa at least mwana ethirwe na agwita na nyombe iu irio nere au kirindini njire ukuma au nchero gwitia mwanka wire Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.